Akariba ntura ya Kairuni gicigo bunge kia Mara ni bamakitwe ni kare utuku bwegoro na aria kana gakue kiumia kimwe karethiritwe gatei akue na cukuru ya primary ya Kairuni. Akariba ntere bakimenere kare ni boritie mbeu mbithi kuimenyera na guchiebania na iu batiumba kurera. Mwandiki wetu Wanteto Martin Mugambi ni akujirite kare. Ariga magegania mararara nturania Kairuni wandia chogoria kana gakari kagenke gagintu kiumia kimwe gakwithirwa akira chini gia cukuru ya gutindea Kairuni utugo bobo. Kuringana na mukaria wa cukuru enu karegirwe kagenke gakirira araumira na gukethira kaigiritwe giti nikira chini kimwe gia cukuru enu kana ndeguye kala gintura tujo tuku kinambe seko kakulana ndagenda kadakiratini ukadakiratini ndalinge chairman walingira sabwiria nabaraje kuona kana bakina meba karuda ana karagirite uri aloka ya skulu no karagite kana kunyamia kana gira wigulu mutembe wa kiraoni yo mo wa kurubantura na nkinya murugamiri wa nturi ya Kairuni augite karetirwe kagenke gaka agukinyara kathukia agukararia kenda thingatira mutaratara wa kithirikari watchman waro notice rekana alingira chairman yandingira ikina bidi mbenye na kumuji wakwa tuge gutem turenda gujukia responsibility ukande gwire kanjukie eno ntone ni village elder na nkinaria na nene ndaba notify ngujukia kana na riu twena kwa muji wakwa ndeto chia kagenke gaka kwojo ani kujiritwe ichibo wa location ya chogoria George Mutembe ya kiuragia gina wakana gaka kwebumiria gwika na kararutirwe kirathini gia Kairuni Primary School gegatiganirie nao kana kairitu kena ukuru wa kiumia kimwe gina wa mwana ou mwana wa safe na gutia ja bado mwana no ntonia mukamatite mieri u kenda na nte kuona gitumi kia mukamata mieri kenda acoka amota niejire mwana wae tho guketha kwina procedure ira ikathingatwa akijukie mwana muthia ekuruba nture nu barameneria kare turiga kirwa ginala ina stress kana kae kare omoyo ni aurire wega no ntu ataulaga kana turi nako mukuru wakwa riri aramburirie kaneje na kana no kandaugire kana gatirala kirathini neje nako no kalandetere kana nkinalala nako ngikairia na ni kana healthy ati kuonekana kena thina no uriku no gucokeria ngai nkatho no ntukana ke moyo na niga gushughulikirwa ni thirikari kurega gekara kiripotera wero weekend kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.